Борис Николаевич Андреев атынан Элгайтағы региональный музейный экологический кейін Анна Серафимовна Иванова салаячылақ оғыларго әбі өрақтайын телететінен үләли хамны турар. Быйылгы 2-нче хүббе бир өрақ жылыгар музейбыт ихинен опсая сүйірбі ағыз әбі өрақтайын программалара детсас саста оғылартын сағалан 200 хүббе үс оғыны жарықтата. Быйыл пандемияны түбәстән өрақпет онлайн куяр сетімінен Zoom платформанан ытылынна. Олды боллар оғылар бұд үгі сетихиленнелер. Герасимова Сардана Михайловна салаячылах эдер орнитологтар кругогун 2 кылахан юриначыта Никита Улусный республиканский этаптары сетихиляхтик ахан Всероссийский мин тинчиячивин конкурска бастык степеннях дипломунан онна көтөрдөрү эдер тинчиячи аналатынан наградаланна. Алексеева Саргалана Лонгиновна салаячылах эдер натуралистер кругогун 7 кылахан юриначылара Иванова Валя, онна Иванов Сима, Ларионов атынан энникия хадды научно-практический конференцияға үрдік сетихиленнелер. Ол курдук Иванова Валя, олусна этабыгар бастан, республиканский этапка сетихиляхты кыттан, Малая Академия наук черен корреспондена болла. Иванов Сима, олусны этабыгар лауреат, республиканский этапка үхі степеннах дипломан болары сетистем. Иванова Марфа Иннокентьевна салаячылах эдер крайы үйрәтәчілер кругогун 9 кылахан үйрәнәчіті Поротова Вилена Ларионов атынан энникея харды научно-практический конференция олусны этабыгар бастан республиканский этапка үхі степеннях дипломант болла. Яковлева Оксана Митрофановна салаячылах экспериментальная биология кругогун 6 кылахан үйрәнәчіті Попова Далана Ларионов атынан энникея харды научно-практический конференция олусны этабыгар бастан республиканский этапка сетихиляхты кытынна. Ону таханан ёлочка дистар итиллячите, почемучки кругок үйрәнәчите Яковлева Ева маңнеги хардылар олустағы научно-практический конференцияға бастыкы степеннах дипломунан наградаланна. Аан дойдуну аймабыт жаң ырызынан сибәстән быйылгы улахан үлә музейі көркәлбет кихияға көмәләһәр сыллах аныгы олақты тиминен QR-код ауди экскурсия беләмнәһенегер ытылынна. Оғылдары беләмнәһенге Герасимова Сардана Михайловна, информационно-технический өтүтүгер Яковлева Оксана Митрофановна, онна Кириллина Күнне Григорьевна сетихиляхты үлеләтиләр. Үрнәчиләр бит музейга бар сүйірбі салы тустуһунан үлләстен үйрәтен, аған әрчілен баран аудиозапис ыттыбыт, оғылар бары көқтөқтү кытыннылар. Орду кәлбәк кәпсәне 2 класс үйрәнәчите Никита оңырбыта. Бу саас экология онны ойур қағайстыбатын министрі Сахамин Миланович Афанасия бәліғыр кәпсән бүтін Инстаграм сонуна болбыта. Бүтін сақасыры ehitте билле. Ники әрірбіде Никитаны наукаға сығырын 5 айын төрдіс күнігер Москва город экзологический музейін научный сотрудниктара Ярослав Андреевич Ретикин онна Диана Жигиргелен бірсеhi үлетін ыттылар. Бу бөліғой Жукускайдағы биология институтын чинчиячите биология наукатын кандидата Евгений Владимирович Шемякин салаян ирджесырытта. Орнитологтары кытта музей директора Анна Серафимовна, таксидермистер Геннадий Георгиевич, он Александр Поротов, педагогтар Сардана Михайловна, Оксана Митрофановна көрстен сана үлләһіннелер, кәнеке кәмге ханнык көтөрдөр миграциялара олар ибытын тухунан сехли кәпсеттилер. Быйылгы өрәк сылыгар айылғы музей түріттемеде биохан сылыгарынан РМС коллектива арас хабаннақтары әхіннері ытта. Ол күрдік андайдық кылларын, харамайдарын көміскерін күнігерінан, алтыны ыйғы ытылы бұд хартыска көрағар биохан 6 өрінәчі Жакускай кораттан онна сунтар, нюрба луғыттан кытыннылар. В мире животных онлайн-викторинаға 1500 хүббетует оғылар республика арас мұннығыттан кыттыны ылдылар. Сетинне ыйга баянай белаға улусны күрәкка хүббекки жекерген кыттыны ылла. 5 үрдік баллақ жекерген 2 түйімәққа керан салғы өркін өйден 3 түйімәқтәқ онлайн интеллектуальный оннюға кытыннылар. Бу онню Zoom-ден онлайн платформанан ытылынна, ыйтыктар арас хайысқанан болан оғыны өтіріп бүтіт олгүйдатар онню аспытан. Бары кыттачыларга тоғы сұрук, кайылақтырғы грамота, онна сунтардағы саха болмағығыныттан атылағыныларға сертификат туттарылынна. Олыню үхіс күнігер улустағы көтөрдер бихиги доғыттар бүдден научно-практический конференция Zoom-ныңы ыпыппыт. Опсая сунтар улуғын уан осколатыттан хүббебес үйренәчі зоология птиц, онна экология и охрана птиц секцияларға кытынна.
Эксперттеринен Егоров Анатолий Федорович сунтарылуһун ураты харыстанар территорияларын инспекциятын старший госинспектора Попова Ангелина Парфеньевна, Эльгер Рускотын биология учутала, Иванова Нюргустана Прокопьевна, Яковлева Оксана Митрофановна, Прокопьева Светлана Николаевна. Айылғы музейін әбей үйрақтаһын педагогтара үләләтилер. Конференцияны Алексеева Саргалана Лонгиновна Айылғы музейін методиха илән сағалан технически өттінен толыру хатчиян ыытта. Олунья ый 15-19 күннергер, бүрі-бірі құлустыргар, әбей үйрақ сайдағыны дианата региональный тәрәхінге Айылғы музейін педагогтара Герасимова Сардани Михайловна, Кириллина Күнней Григорьевна, Яковлева Оксана Митрофановна, Алексеева Саргалана Лонгиновна, Иванова Нюргустана Прокопьевна оғылырға педагогтарға мастер-кластары ыттылар, үләлерін опыттарын атастастылар. Саргалана Лонгиновна художественный хайысқаға модераторынан технически өттін илән сағалан ыытта. Олунья ый хүббекки күнүгөр оғор быстыбат сетимеден, элгейн эхилегин таланна кырыхыттарын концергер, элгейн эхилеге төрүттен бите 200 биоһон, Айылғы музейе биоһон, тойда галас түмел отут сылынан Сергей Афанасьевич Зверев кыл олун атынан духовный кийинге музейдир выставка туроран жан кырық себелин ыллыбыт. Саха республикатигер аға булчут уолага күннергер элгейн эхилеге төрүттен бите 200 биоһон сыллах үбүлөөнен Борис Николаевич Андреев атынан Айылғы музейе биоһон сылынан тойда галас кырайы үйрәтер түмел отут сыллах үбүрейдеринен ага дойду серитин кыттыылаага элгей уонна сунтар улуһун бачоттах гражданина мындыр баянайдаах балыксыт Ефремов Николай Ефремович Манчор Николай сыддык атыгар жәрі күйур дуоғын ден ойбан көлгө күйурга бәрт сәргәх күрәк буолан аста. Күрәғи элгей тәғи Айылғы музейин педагогтара илән сағалан тәриддилер ыттылар. Николай Ефремович балыктаһыңа элбәх үтчаты итен үйрәтен халыр бұда биллер. Күйур сүрін сылынан саха омук балыктыр бир уратын юматын эдер үйнен улатын эрер үтчакка көрдөрөн үйрәти, сөргүтү, үйәтити, балыктаһын солтатын үрдети болар. Күйурдаһын ымпыгын-чымпыгын уратын юматын бирихиннери. Көн күрәс көғүгәр көлөнелер ситимнерин бөғыргөтүү. 2019 сыллаққа маңнайгы тәрәхіммет қара эрген көлігер ытылыбыта, онна дағаны кыттачы сәңәретін ылбыта. Быйылгы күйур бутун ары улаатыннаран эргәйи, толон, хорон әхелектеріттен уон хаманда кытынна. Күрәк түмігінен әлбәқ номинациялар бұхарын алынылар, ол күрді көрәчі бихире біле, күйур әрәлі дені анал аат туттарылынна, ол аты әлбәқ қолағы ылан толонтын сылжар 14 састақ Яковлев Семен ылан күйурынан нағырадыланна. Самый бастык собо Элгейтен Поротов Александр Николаевич, самый беден собо Хороттен Петров Валентин Николаевич, самый эдер күйурджут Элгейтен 6 састақ Аюран Поротов, самый састақ күйурджут Элгейтен 12 састақ Захаров Василий Иванович, бастың ойбан алларачы аты Хороттен сылжыр Петров Валентин Николаевич бастың боларын бигергетен 2 бастата. Түмікке Элгейтен Александров Александр Иванович, олунан 15 састақ Ванялын, Толантын Эраскумов Алексей Алексеевич братынан 14 састақ Трофимов Федялын, Элгейтен Поротов Александр Николаевич 6 састақ олынан Аюранын, Қороттан Петров Валентин Николаевич олынан ағыз састақ Дималын, Толантын Никитин Сергей Егорович братынан 14 састақ Яковлев Семены кытары, балыктанан бары сыаналақ биристері туттулар. Антон күрәккә үс местене әреләхтек Хоротто Николаев Жолус Викторович братынан 15 састақ Миланнын, Манчор Николай Каракыха Мария Николаевна, онна Александр Васильевич Спиридоновтар турорбут үс местеләх палатканан наградаланнылар. 2 местеға Хороттон Кириллин Вячеслав Прокопьевич братынан 12 састақ Вадим Ефимовтын, мастыки местене Элгейттен Иванов Иннокентий Потапович братынан 14 састақ Вадимнын, 36 киле хетте 100 киле балыгы күйурдан ыланнар. Николай Ефремович Убая, Петр Ефремович Олаттара, Алексей Петрович, Владимир Петрович, Сергей Петрович Ефремовтар турорбут бастың биристеринен уутытын моторунан наградалан. Быйыл юбилейдах бу боламыт кастаганы терәһене ыттыбыт. Ол курдук бу республиканская зеленая олимпиада ден экологияга ыттыбыт. Республика расмынуттан кытыннылар. Онна бу ый бүтүтэ заочный эме НПК ытыктакпыт. Олаттарга анан
Бүлүү бөлөх оголоргор старт науку ден 2 ытылдар, 2 хылга бидде ытылдар, 2 хылата ми ыппыт, олаттара гытталлар. Оғын үйретерге хыялларын хоруктарын bir оңостон программа оңостоннар хака былыргы балыктын ниматын агитациялан тәрияллары бит. Бебо куюр күрәгән тәрияне пыппыт 2 рыбыт. 2-19 сыллакка бебит элгебит нәһилегәр пыппыт. Кунун тутар 19 күнүттен мусустар манныгы күнүгардылы Республиканская эко-взглядтен хартыска видео күрәх ыттыбыт. Уапсая түрден агас кыттачы сүстен тақса хартыска онна видео материал ытаннар жукускай кораттан онна сунтар уусалдан улуһуттан кыттыны ыллылар. Мусустар 6 күнүгер төрүт нәһлепет түмерин тойдагалаас ахыллыбыта 30 сылыгаранан түмел доғыттыры кәпсиллерден бәт сәргәх тәрәһин болан аста. Бу тәрәһиңе музей үлэхетигер ыксы кыттыгыстах ытык жоммут Шадринова Ирина Семеновна, Акымов Панфил Иннокентьевич, онна Кондратьев Ариан Андреевич кәләннәр оскола оголорун кытта көрүстүләр, музей солтатын, тәрелибит историятын сырдаттылар. Кулун тутар хүббе 2 күнүттен мусустар 9 күнүгардылы Республиканская экологияга уонна тулалыр эйгени карыстырганан Зеленая Олимпиада 2-нче хүббе 1 терен ыттыбыт. Уапсая 234 көктөх кыттыны ылла. Мусустар мандайгы күнүттен 15 күнүгардылы анды дютага көтөрдөр көмүскәлләрин күнүгар анан Республиканская урухи күрәгән ыттыбыт. Уапсая сүз хаттуналта таланнақ оғылар, сунтар, нам, уусалдан улуһуттан, онна жукускай куараттан кытыннылар. Кайылақтар Борис Николаевич Андреев птица Вилюйского бассейна үхүс переиздания кенекетинен онна грамотынан наградаланнылар. Ыамайын 19 күнүгер андойду түмәлләрин күнүгер анан Instagram, YouTube страницаларга видео экскурсиялары беремнәтебет. Ыамайын хүббетөт күнүттен сагалан, бесейін хүббетөт күнүгардылы экобек акция сагаланна. Ол курдук элгейин хелеге төрүттен бите 200 биохон, айылғы музейе биохон, тойда галас түмәл 30 сылларынан холбан, 330 километр скандинавский хаман, сүүрен, велосипедтен, онна тарытчы бөххомян тулалыр эйгебитин карыстыакка диен ыңыран туран акция териддибит. Манна Instagram страницаға тыгар экобек элгей диен, етенәрін диен ыңырабыт.